Entindu ibiri orwakigera hamwe na Kemetozo eziri kushangwa mu division ya Bufunda nizo zikozurwe omwaka gw'ebyesente ogwo municipality y'Ibanda eziherizeho miliyoni eziri kurenga 8. Ezi neza box culverts kandi nizikoresebwa abatura ku rugo mu byaro nka Kibare, Kigera, Kemetozo hamwe n'egomborra ya Rukiri kandi ziri kutongozebwa abatura borekero kuzakozera kihango omukuzingamya entunguka omu bicweka byabo. Twine mbera mbi yo tindo rwitu rwa Kigera amizi kugabire enzura kebire negwa amizi garge ruguru gatera gatahirira amazu g'abantu gatware ibintu by'abantu mwene mbere birerinda mwene hatwarize koro tindoru embera twine nungi amizi tugakitera mwene tusima gavumenti abo kukoro tindoru rwitu. Abantu bagira ngo emyaka yona batwire ne batahwa gabo kukora burungi bwansi bitu bibe byabusha konka twaguma tugiza aho nsitaha amabare amizi ngagatwara ntitekaho nanko obudeya baguma ngabutwara nkashi twakire tukatera umuranga na government katurra hata nuko kureba bakiza batworo rutindo rwitu mbweno kukora rutindo rwitu itsima government ya movement sonka meya na timu yanje tuja kureba ngo umurimo wo gutwaga bakwasa kandi kureba ngo mwakurezera ki abantu bantu ende byentunguka byeyongera sente zagira bishato na mushaka sente nyingi mu murimo gukozera ako awamanyu tembo yagira siminte yagira mabara gagira reba za wires and binding wires biriya sente nyingi ntabwo cyo ushaka cy'icumhe oyihireho entindeza hariho n'urwakankurwa urya hakorwa kandi orunoruza kuhezaho miliyoni eziri kurenga 300. RDC Godfrey Mbetegerize arukutongoza entindo ez'abashabiro kume cyo bakwasire kandi nabo bahaya kwa President Museveni akaruru yati umusize ni uri kume cyo mwakwasire agoko ne yabashaba kanyongera kubashaka akaruru ka President wacu tujya kumuterera akaruru akani ntegate kagerezeho buri omwana uko akora na hakoma mwentu abantu saba government kuyakubane tuyikiriza aba bakozuro rw'rutindo bize bagarike bastero hakanya kitako yakaguto kitu abataka bagireki nabo baganyurwemu akutongoza project ezi echombeko cy'ishomero rya Bisheshe Primary School ekimazireho miliyoni 19 naco kitongozibwe gasha kwa Timothy Mushabe.